nažalost uvek poslednjih godina kada pravimo razgovor je početno pitanje kako ste, kakav je zdravstveni bilten. Neka sam vas to pitao za ekipu, a nažalost u zadnje vreme za vas. Da. Pa da kažemo, dosta je stabilan u nekom smislu, da nije idealan. Znači, 2 puta nedeljno idem na ovu dijalizu, ali se uz te procedure stvarno stabilizovao i dobro se osjećam, ne na dijalizi, nego u ostalim tim nekim trenucima i praktično pokušat ću da uradim sve što je moguće da to stanje rešim na način kako se jedino trajno rešava, a to je transplantacija. Po znacima navoda uhvatili smo vas pred put za Sarajevo, za vaše reprezentativne obaveze. Šta ima novo na tom polju? Dokle se došlo i šta očekujete od ovih, opet po znacima navoda, prozora? Vrlo je teško raditi u ovim uslovima posao selektora bilo koje reprezentacije, a pogotovo reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ima Živojin Mišić u onim svojim memoarima, pa kaže, ko nije čuo ovce, govori o svom nekome početku ljudskome kada je bio dete i sve, taj ne zna šta je muka. A i otprilike ko nije vodio reprezentaciju Bosne i Hercegovine, taj ne zna šta je muka. U svakom slučaju, pre jedno mesec dana sam proglašen za počasnog građanina grada kantona Sarajevo i stvarno nisam očekivao da ću mesec dana posle toga imati ovo osjećanje neke i žalosti. To je ono Njegoševo čašu meda još niko ne popio dok je čašom žučine zagrča. Zato što se počasni građani Bosne i Hercegovine koji su počastvovani pozivom da igraju za reprezentaciju, a i to je privilegija i počasti i veliki spektakl, ne odazivaju ili gledaju. Ja razumem, imao sam tu i maksimalnu neku toleranciju kao prihvatanja tih obaveza kada je u pitanju draft, kašnjenja i sve, međutim neki čak i uz takva neka odstupanja nisu spremni da se žrtvuju i da igraju za reprezentaciju svoje zemlje i to, kažem, eto, ja sam, na primjer, imao i neku možda opciju da pokušam sa transplantacijom bubrega baš u ovom periodu, pa sam između bubrega i košarke odlučio se za košarku, pa bi voleo i da ti momci između ugovora i nekih pogodnosti, uživanja i privilegija i košarke se takođe odlučuju za košarku. Naravno, to je široka priča i problem toga razvoda FIBE i Eurolige, gubljenja totalno pozicije kad je u pitanju NBA i pogotovo jednoga nesuvislog ponašanja, kao da je sve u redu. Kao da je sve u redu i onako, mislim, ne pravim sebi nikakvu alibi situaciju, ali moram da obavestim javnost i ovde, a i pogotovo u Bosni, kakva je stvarna ta situacija i ja nisam čovjek, na primjer, koji će zbog toga da odustane i dok budem radio posao selektora Bosne i Hercegovine, trudit ću se da ta ekipa pobeđuje, ali u ovim uslovima, igrajući protiv Francuske, koja dolazi u kompletnom nekom sastavu, taj neki moj san da Bosna i Hercegovina pobedi Francusku u tom sastavu je prilično devastiran. Radite li se susretima sa, nadam se, sa Jelovernjom i sa Westermanom? Ne znam kako je Leovo stanje. On je uradio operaciju leđa i
I to je baš na Final Four, nažalost. Jeste, mislim, sad kad se vratim, on u Partizan već došao se, ja nisam ni znao, niti bi to promenio neki moj stav, možda bi povećao moju pažnju, ali menadžer mi nije bio rekao da je imao već operaciju ukrštenih ligamenata, pa je onda u onoj seriji povreda ukrštenih ligamenata u Partizanu to i on zakačio, pa je posle toga imao još nekoliko povreda, sarađivao sam s njim i u Limožu i jedna od stvari koja mi je ostalo lepo i uspomeni je tamo što sam mu dao adekvatan tretman i dao mu neku prednost nad Bobom Mekele. Prosto je bio mlađi i možda nije bio trenutno bolji za rezultat, ali sigurno makar u nekome načinu kako ja gledam život i košarku zasluživao je tu pažnju, ali on to veoma dobro razume, tumači i ceni. Ja Lea izuzetno volim. Imao je ove godine 2 teške povrede. Prvo, veliki problem od udarca da je došlo do cepanja mišića i to u dubini, da je trebalo dosta vremena da to se sanira, jer je vjerojatno neki krvni sud bio povređen, do ovoga sad sa leđima, gde je morala hitno se uradi ta intervencija. Uvek kad se rade leđa, to nikad nije banalno i nadam se da će to sve dobro se završi i stvarno mu želim sve najbolje, da je to fantastičan čovjek. Lovern je isto neko koga ja koji mi je drag. Moram da kažem, ne kao Leo od prisustva nekim manifestacijama ovde i ali on malo manje razmišlja, tako da kažemo, nema kod njega nikakve zle namere, on tu ide srcem i tamo kome veruje, taj može da ga prevari. Pre par dana završena je klubska sezona, u suštini završena je u celom regionu, pa i po republikama bivše Jugoslavije, sada nacionalnim šampionatima, ali ajde pre toga nismo imali priliku, evo sada iskomentarišemo, završena je Jadranska liga, Srbija po prvi put neće imati predstavnika u Euroligi, budućnost se vraća u Euroligu, Zvezda je šampion Srbije, Partizan je osvojio kup, pojavio se Borac, ali Borac opet neće igrati ono što je želeo prvu Jadransku ligu, tako da manje više, bar je moj stav, ali da li da ga vi delite ili ne, to ćete reći, da nijedan naš klub ovde ne može biti ni sa čim zadovoljan. Svi su osvojili trofeje. Da, a svi su Martina osvojili trofeje. Meni je drago što budućnost igra Euroligu. Mislim da dugogodišnjim nekim ulaganjem ozbiljnim su zaslužili priliku da i oni se okuse u tom takmičenju. Pa da je zanimljivo da je ove godine, možda se razliku od prethodnih sezona, bilo najmanje ulaganje po sezoni, mislim, manje nego što je bilo prethodnih sezona, što je zanimljivo. Što i sami u Podgorici kažu. Pa dobro, Bokan zna koliko ulaže koje godine. Oni imaju stabilan budžet i oni ono što se dogovore ispunjavaju. Imali su zdravu osnovu domaćih igrača koji nemaju neki ekstra kvalitet, ali su nešto iznad proseka, međutim svaki dan su iznad proseka. Imaju ekstra kvalitet u nekom odnosu i u ovom i karakteru. Imali su strance koji nisu ekstra kvaliteta, ali ne prave probleme što se tiče treninga, ne traže poseban status i ne čašćavaju prisustvom. Mogli su malo više da časte na tim odlučujućim nekim utakmicama, ali u svakom slučaju bila je formirana jedna grupa, tim, dobro vođena, iskoristila neke slabosti i slabe momente ovih drugih klubova i sad oni
ako su pametni, iskoristit će ovo igranje da i tu salu renoviraju, da naprave jedan tim koji će biti ravnopravan učesnik Euroligije, ne u smislu da pravi neke senzacionalne rezultate, ali da igra ravnopravne utakmice, a samim tim da bude i kvalitet koji je favorit za ovu Jadransku ligu. I to bi trebala da im bude koncepcija. Znam i kako reaguju tamo i sigurno će ovo shvatiti kao dobru priliku i izazov i uložit će sredstva i želim im sve najbolje. Zvezda? Osvojena je nacionalna titula, ali izgubljen je kup, ali sve je to u drugom planu, jer se ne igra ponovo Euroliga. Pa ne može da se smatra da je to uspešna sezona Crvene zvezde. Prvo, oni to sigurno ne mogu da tako nešto prihvate. Imali su početak solidan koji je obećavao da uz napredak će biti glavni favoriti za osvajanje Jadranske lige, da će igrati pristojno u Euroligi, iako je ovaj Final Four organizovan uz neku prethodnu računicu da će Zvezda učestvovati na njemu ili da će biti tim koji će se boriti za taj Final Four. To niko ne može da nas slaže, nas koji smo unutra i koji znamo motive ljudi koji su to se kandidovali, odradili i organizovali. Prema tome, po više segmenata nije uspešna sezona, međutim interesantno je i vidjeti šta će biti posle ove sezone oko rukovođenja, da li će ostati ovo rukovodstvo Crvene zvezde, da li ono ima podršku države, da li ona stoji za tog projekta ko što je stajalo, na primjer, do prošle godine ili tako. To su neke interesantne stvari. Ja sam, govoreći o nekom odnosu prema Partizanu i dolazeći u sukob sa ovim ljudima koji su to, mislim, čije sam interese razotkrivo, a neki su pogrešno tumačili da se ja bavim politikom, pa je Grba govorio otprilike, pa ne treba njemu da se bavi politikom, mislim, verovatno samo njemu treba Grbi, ali Skopivo. Ne pričam o tome, ja se nisam bavio politikom, ja sam se bavio politikom onome koja kači direktno mene i to na jedan i klub u kojem sam tada radio, znači u smislu raspodele finansijskih sredstava i drugih nekih sinekura i privilegija kad su u pitanju Zvezda i Partizan. I u tom periodu sam i govorio da će na kraju da preostanu Crvena zvezda i Železnik. Evo, već druga godina to finale, koji izaziva veliko interesovanje i koji govori o stanju košarke isto na jedan svoj način. Ali, mislim, nisam bio toliko vidovida da vidim da će u stvari treći klub ili drugi klub biti mega po nekoj snazi, po resursima, po potenciji prvo njenog predsjednika Miška Ražnjatovića. Nije predsjednik. Vlasnika Miška Ražnjatovića i koji se pokazuje da je veoma uspešan i pametan čovek koji ove resurske košarke u stvari od svih nas je najbolje iskoristio. Ajde, i ne smeta nekim drugima s obzirom na filozofiju i koncept kluba? Ne smeta i po sistemu spojenih sudova pripada ovakvoj državi. A kako komentarište to da imamo primjer klubove kao što su FNP, Mega, ispostavljaju sad i Borac manje više s jedne strane koji su tu, postoje igrači